I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam prikazati moju zalihu pirotehnike za sezonu 2017. Pa da krenemo. Prva petarda je veliki pirat iz programa Minois pirotehnike, spada u drugi razred i izgleda ovako. Cijena kutije je 2,5 marke. Sljedeća petarda na redu je Ninja. Ninja je petarda drugog razreda Minois pirotehnike, kutija sadrži 100 komada i svaki komad puca 3 puta. A petarda izgleda ovako. Cijena kutije je 4,5 marke. Sljedeća petarda je Velika Mega. Velika Mega dolazi iz programa Minois pirotehnike i kutija sadrži 50 komada. Komad izgleda ovako. Iza piše Velika Mega. Fitili su dosta kratki i kutija košta 5 maraka. Sljedeća petarda na redu je petarda Comancheros. Comancheros je petarda drugog razreda Minois pirotehnike, kutija sadrži 50 komada i komad izgleda ovako. Kutija košta 5 maraka. Sljedeća petarda na redu je petarda Veliki Bang. Veliki Bang je petarda drugog razreda Minois pirotehnike i kutija sadrži 50 komada, a komad izgleda ovako. Cijena kutije je 6 maraka. Sljedeća petarda je petarda Commandos. Ona dolazi iz programa Orion pirotehnike, kutija sadrži 40 komada i komad izgleda ovako. I cijena kutije je 6 maraka. Sljedeća petarda na redu je Magnum XXL. Magnum XXL je petarda drugog razreda Orion pirotehnike, kutija sadrži 40 komada i cijena je 6 maraka. Komad izgleda ovako. Sljedeća petarda na redu je Zolja. Zolja je petarda drugog razreda Orion pirotehnike i kutija sadrži 20 komada. Komadi su raspoređeni u paketiće, a on izgleda ovako. Sljedeća petarda na redu je petarda Hammer. Hammer nam dolazi iz programa Minois pirotehnike i spada u drugi razred. Cijena ovoga paketa je 5 maraka, a on izgleda ovako. Sljedeća petarda na redu je petarda Glava. Ona dolazi iz programa Minois pirotehnike i spada u treći razred. Komad izgleda ovako. Kutija sadrži 6 komada i cijena cijele kutije je 8 maraka. Sljedeća petarda na redu je petarda Tenkovski udar. Tenkovski udar dolazi iz programa Minois pirotehnike i spada u treći razred. Kutija sadrži 4 komada, cijena je 8 maraka, a komad izgleda ovako. Sljedeća petarda na redu je Topovski udar. Topovski udar je petarda trećeg razreda koja dolazi iz programa Orion pirotehnike. Kutija sadrži 4 komada, komad izgleda ovako. A cijena cijele kutije je 8 maraka. I za kraj najjača petarda koja se može pronaći kod nas, to je Mamba. Mamba spada u četvrti razred i od nepoznatog je proizvođača, kao što vidite sve na kineskom. Komad izgleda ovako.
i cijena kutije je 20 maraka. Na redu je box vatromet Super Stelvio. To je box vatromet koji ima 16 izbačaja i dolazi od Pyrobossa. Jako dobar i kvalitetan box, a cijena boksa je 15 maraka. I još imamo set Victory, to je set raketa koji se sastoji od 21 raketu. Ovdje imamo 6 najvećih, malo manjih, njih ima 5, još manjih, njih ima 105 i ovih najmanjih isto ima 5. I cijeli set košta 45 maraka. Cjelokupna zaliha izgleda ovako. 2 kutije Zolje, 3 kutije velikog Banga, 2 kutije Komandosa, 5 kutija Ninja, 2 kutije Magnum XXL-a, 2 paketa Hammera, 4 kutije tenkovskog udara, 4 kutije topovskog udara, 3 kutije velike Mege, 3 kutije Comancherosa, 10 kutija velikog pirata, i ovdje imamo 2 kutije glave, 2 kutije mambe, box vatromet Super Stelvio i za kraj set raketa Victory.